ما کمتر هم داریم در تاجیکستان ژورنالیستایی که مسائل اقتصادی رو بسیار خوب میفهمم. خودی من هم چند باره که مثلا از مشکل مردم میپرسیدم، اونها میگفتن گپ زیاد دارم اما من مطمئن هستم که شما نشان نمیدهید. 5 سال شد در آزادی بودم، من به همون رژه عادت کردم تا یک جایی و من وقتی برآمدم من منتظر بودم کسی به من بگوید که رو همین کارو کن. من باید برای چی ببخشم؟ گفتم من ببخشم که اینها فردا روند یک کسی دیگر همین خیلی تأخیر کنند. салому алейкум дӯстон, подкасти навбатии мо медиаи нав ки мавсими дуввум аст аз академияи Три медведя пешкаши шумо аст. Подкаст дар доираи лоиҳаи IWPR таҳия шудааст. ҳадафи лоиҳа баланд бардоштани зарфияти насли нав таҳлилгарон ва рӯзноманигорон аст ки таҳлили босифат ва дастрасро ба ниҳодҳои давлатӣ ва ҷомеаи Осиёи марказӣ пешниҳод мекунанд. дӯстони азиз, имрӯз суҳбат мекунем бо рӯзноманигор Афсона Кубиршоева. салому алейкум Афсона. салом. хуш омадед. ташаккур барои даъват. саломат бошед ва шурӯъ мекунем. шумо рӯзноманигор ҳастед ки дар масъалаҳои иҷтимоӣ сару кор доред. чаро самти иҷтимоиро шумо интихоб кардед? ҳамин хел шуд ё ин ки худ интихоб кардед? самти иҷтимоиро худам интихоб кардам ва далелаш ҳам ин буд ки мардуми мо одатан намехоҳанд ки дар масъалаҳои сиёсӣ гап зананд ва ҳар боре ки ман масалан бо мардум суҳбат мекардам ва назарашонро дар кадом мавзӯе мегирифтам, ҳатман мегуфтанд ки не, ман дар бораи сиёсат гап намезанам. ҳамин чизо буд ва ман фикр кардам ки аз тариқи масъалаҳои иҷтимоӣ мешавад масъалаҳои сиёсиро ҳам якамаке нишон дод, баррасӣ кард ва бештар гирифтам масалан мавзӯъҳои иҷтимоиро, барое ки дарди мардум аст ин мавзӯи иҷтимоӣ ва дарди мардумро бояд ба мақомот расонд. ба назари ман ин хубтар буд. Афсона, мегуфтед ки дар кадом самт душвортар аст яъне ки кор кардан, фаъолият кардан, дар самти иҷтимоӣ, иқтисодӣ ё ин ки сиёсӣ? барои маҳз худам дар самти иқтисодӣ мушкилтар аст фаъолият кардан, барое ки ман касбам иқтисодшинос нест ва мо камтар ҳам дорем дар тоҷикистон журналистое ки масъалаҳои иқтисодиро бисёр хуб мефаҳманд ба назари ман ва набуд касеам ки масалан равам машварат гирам кор кунам ва фикр кардам иҷтимоӣ осонтар аст нисбат ба сиёсӣ ва сиёсӣ ҳам ҳоло ки далелашро гуфтам ки мардум намехоҳанд ва мақомот ҳам намехоҳанд ки дар бораи сиёсат суҳбат кунанд бо ҳеҷ расонае ва хубтар буд ки фақат самти мардумро гирам ва дарди мардумро гӯям. Афсона, ба нигоҳи шумо барои хонанда ҷолибтар чи аст? хондани мавзӯи иҷтимоӣ, сиёсӣ ё ин ки иқтисодӣ? ба назари ман дар шароите ки ҳоло мо дар Тоҷикистон дорем, бинандаву хонандаҳо ҳам бештар ба масоили иҷтимоӣ таваҷҷӯҳ доранд, барое ки масъалаҳои сиёсӣ дар мо камтар бинандаву хонанда пайдо мекунанд ва масъалаҳои иҷтимоӣ ҳар касе масалан як мушкиле мешавад ва ҳар касе мехоҳад ки он мушкил зудтар ҳал шавад ва ман вақте масалан дар озодӣ кор мекардам, барои мо бештар дар масъалаҳои иҷтимоӣ менавиштанд. масалан дар фалон ҷо фалон кор шудааст, ин мушкил аст, шумо биёед акс гиред, шумо биёед гузориш кунед ва бештар ҳамин мавзӯъҳо буданд то ин ки мавзӯъҳои сиёсӣ фақат ками дар кам масалан вақте як мушкиле бо мақомот пайдо мекунанд, ҳамун вақт муроҷиат мекарданд ва бештари вақт муроҷиат ҳам намекарданд, чунки тарс доштанд ё ки бовар надоштанд ки расона онро масалан нашр мекунад, ҳамун шикояте ки онҳо доранд нашр мекунад. чун ба назари ман ин тарсашон аз ин аст ки бештари мо хабарнигоро аз телевизионҳо вақте ба ҳамин мушкилот мераванд, онҳо намехоҳанд ки мушкилотро гӯянд ва худи ман ҳам чанд боре ки масалан аз мушкили мардум мепурсидам, онҳо мегуфтанд гап зиёд дорам аммо ман мутмаин ҳастам ки шумо нишон намедиҳед, чунки масалан аз телевизионҳо мебиёянд, сабт мекунанд аммо ҳеҷ мушкиламонро намегӯянд, яъне эътимод надоранд дигар мардум ва аз амин рӯ аз сиёсиву ин мушкилоташон
مشکلات سیاسی بیشتر خودداری میکنند و بیشتر مشکلات اجتماعی که مثلا نمیدونم کدام آب ندارد، کدام بحث زمین است، کدام مثلا دیگر موضوع ها، مشکلات هایی که دارند بیشتر در همون موضوع ها صحبت میکنند. و این موضوع های مبرم است. بله این موضوع های مبرم است که همه روزه این موضوع ها رخ میدهند و همه روزه در ما هست. مثلا در ما چطور است؟ مثلا وقتی یک کاری می شود، یک مشکلی می شود، 100 بار اگر به در مقامات می روند حل نمی شود، تا اینکه می بیایند با یک خبرنگار می گویند رسانه‌ای می شود و بعد از 2 روزش مقامات می روند مشکل را حل می کنند. از همین رو توجه مردم بیشتر است به موضوع اجتماعی. یک چیز رو اضافه کردم، ممکن است که در اینجا بگذار روزنامه‌نگاران بسیارتر باشند. خب حالا همچون روزنامه‌نگار افسانه میگفتید رسالت خود را در چی میبینید؟ زیرا که چون شما با سمت شارحی گذشتید. نمیتونم گفتن که به سمت شارحی گذشتم. بله من از آزادی رفتم، اما این معنای اون را ندارد که من شارحی هستم، بلاگر. من حالا با ایران اینترنشنال، تلویزیون ایران اینترنشنال کار میکنم. فریلنسر هستم اما با اونها کار میکنم، یعنی در ژورنالیستیک هستم و یوتیوب کانالم رو هم که گشودم. نمیتونم گفتن که من بلاگر هستم، برای که همون قاعده های و قانون های ژورنالیستیک رو رعایت میکنم. گفتید که یوتیوب کانال خود رو گشودم، میگفتید چقدر پادپیشکان در آنجا هستن؟ حالا بسیار کم. یعنی اینکه اون که با انداز روبرو نشده؟ نه حالا با انداز روبرو نشدم. به نظرم 1 سال دیگر روبرو نمیشم. خب چی باعثی رفتن شما شد از رادیو آزادی؟ سبب اساسیش چی بود؟ ما امروز صحبت میکنیم، موضوع صحبت میکنیم. بله نه هیچ مشکل ندارم من با این. سبب اساسی این بود که من زیاد خسته شدم. بله در آزادی کار بسیار بود. مثلا از صبح می اومدیم، وقتی که نویدی بامدادی میخوانی تا 11 اون نشر میشود و بعد از اون میروی پشت گزارش همون روزی که باید یک گزارش کنی پشت اون یک موضوع و از کوچه میبیایی با همه متریال موادی که داری میبیایی اون رو جابجا کردن تنظیم میکنی، مینویسی، میسپاری و باز برای فردا همین 2 هفته که من مثلا در نوید بامدادی بودم برای فردا باز خبر مینویسی، خبر جستجو میکنی و تا این زمان میگیرد تا ساعت 11 شب مثلا و 11 شب میروی خانه خواب کنی و در فکرت هم هست که فردا چی موضوع باید گیرم، چی موضوع باید. همین گونه هر روزی همین یک رجای هر روزه بود که هر روز همین یک چیز است و میدونید یک وقت حس میکنی که زامبی شدی. دیگر تو این حالت‌ها بودن. بله دیگر همونطور مثلا نه به خانواده وقت داری، نه به خودت وقت داری، نه به ورزش وقت داری، به هیچ چیزی وقت نداری. از یک طرف این خستگی زیاد بود و از دیگر طرف من میخواستم که راحت‌تر باشم، آزادتر باشم و آزاد از مثلا سیاست یک رسانه. خودم مثلا میخواستم که روم هر گزارشی که هر طوری که من میخواهم گزارش کنم و فکر میکنم که آزاد بودن خوبتر است. هم ایده های تازه پیدا می شود، هم مثلا با دل خودت از هر زاویه‌ای که میخواهی گزارش کنی و هم با خودت وقت داری، با زندگی خودت وقت داری. از این میبارد که در رادیو آزادی آزاد نبوده. خب برای بعد از رفتن خود از رادیو آزادی عموما کار کردن یعنی که با ریدکس بهتر است یا اینکه به خود یعنی که خودت کار کنی خوبتر است؟ اینجا 2 چیز است به نظر من فرق میکند در آدم از خصلت خودی آدم هم وابسته است. بله من چون 5 سال شد در آزادی بودم، من به همون رژه عادت کردم تا یک جایی و من وقتی بر آمدم من منتظر بودم کسی به من بگوید که رو همین کار رو کن. تقریبا 1 ماه همین حالت را داشتم و من میگفتم که نیست، من باید خودم خیزم و دست به کار شم، یک کاری باید بکنم. این یک طرفش مشکل است برای که خودی آدم
то ин ки бисёр иродаи қавӣ надошта бошӣ наметавонӣ худат ба як кор маҷбур созӣ ва бо ин ман мубориза бурдам ҳар субҳ худамро маҷбур мекардам ки бихезам ва равам пушти як қаҳрамоне пайдо кунам ва биём сабт кунам ҳамин чиз ва ҳоло фикр мекунам ки хуб аст. ҳоло ба назари ман аз ҳамун рӯзҳои аввале ки ман баромадам хубтар аст, чун ман метавонам мустақилона кор кунам дигар худам ва ниёз надорам ки касе маро маҷбур кунад. бале ҳоло ба назари ман хубтар аст аз ин ки дар як редаксия кор кунӣ, худат кор кунӣ хубтар аст мустақилона. афсуна рӯзноманигор дар он ҷое ки кор мекунад ба бренди корхона суде мебахшад ё ин ки не, ё ин ки баръакс? рӯзноманигор дар он ҷое ки кор мекунад, бале ба назари ман рӯзноманигор дар ҷое ки кор мекунад ба бренди ҳамун корхона суд мебахшад. вақте дар ҳоле ки рӯзноманигор бисёр хуб кор кунад ва бисёр масалан мавзӯъҳоеро баррасӣ кунад ки мардум дӯст доранд, эътимоди мардумро ба даст биёрад, метавонад масалан метавонанд як расонаро тариқи ҳамун хабарнигор масалан бишносанд ва ҳаст баръакс. масалан хабарнигор дар як расонаи бренд мебиёд, як расонаи бисёр машҳур ва аз унҷа масалан машҳур мешавад ва аз унҷа масалан эътимоди мардумро ба даст мебиёрад. ва ба назари ман бештар бренд ба журналист таъсир дорад. бренди ба журналист? бале ба журналист таъсир дорад. ҳарчанд масалан ман вақте дар радиои озодӣ кор мекардам мушкил буд кор, аммо мардум зиёд эътимод доштанд, мардум бовар мекарданд ва мардум мехонданд. ва ман фикр мекунам масалан дар кадом расонаи дигаре агар кор мекардам, мардум маро намешнохтам, мардум шояд эътимодам намекарданд ва ман ҳам наметавонистам он чизе ки масалан ман дар радиои озодӣ гуфтам дар як расонаи дигар мегуфтам. ба назари ман ҳамин тур. дар соли 2019 шумо ҳамчун рӯзноманигор аз нигоҳи мавқеи шаҳрвандон ҷоиза ба даст овардед. ин бароятон чӣ аҳамият дошт? ин ҷоиза воқеан бисёр ғайриинтизор буд. ман ҳеҷ интизор надоштам, барое ки ман фикр мекардам ин масъалаҳое ки ман мекунам зиёд ба чашм намерасад ва вақте ин ҷоизаро гирифтам боз як каме эътимод ба нафсам бештар шуд. ман фаҳмидам ки не, мардум қадр мекунанд, масалан касоне ки мебинанд қадр мекунанд ин кора ва баъд аз ин камтар масъулияти бештар ҳис кардам ки бояд масъалаҳои ҷиддитарро масалан ман пайгирӣ кунам ва баррасӣ кунам ва намедонам бисёр ифтихор кардам ростӣ ки ин ҷоизаро ба даст овардам, чун ман фикр мекунам бештар эътимоди мардум буд ва бештар он буд ки ман масалан ҳамарӯза як мушкили иҷтимоиро баррасӣ мекардам. ба назарам бештар барои ҳамин буд. воситаи ахбори омма дар мубориза бо бадрафтории лафзӣ дар кӯчаҳо чӣ нақш будид? аз назари шумо? аз назари ман бисёр нақши калон бозид воситаи ахбори омма, барое ки то ин вақт дар воситаи ахбори омма нисбати бадрафторӣ дар хиёбонҳо аз тарафи мардҳо намегуфтанд ва баъдан вақте шурӯъ карданд мақомот ҳам даст ба кор шуданд. вақте расонаҳо мегӯянд мақомот ҳам даст ба кор мешаванд ва мардум ҳам эътимоди бештаре мекунанд ва мардум ҳам дигар духтарҳо масалан дигар омадан ба расонаҳо муроҷиат карданд ва рафтан ба мақомот муроҷиат карданд. то ин вақте ки масалан онҳо бовар мекарданд ки не, мақомот масалан ҳеҷ таваҷҷӯҳ намекунад, баъд аз ин ки дар расонаҳо нашр шуд, мардум бовар карданд ки бале бо ин мушкил мешавад мубориза бурдан. дар мавриди масан ҳамин бадрафториҳои лафзӣ шумо ку якум шуда ошкор ба чунин яъне ки чунин бархурд ҷанг эълон кардедам гӯяд мешавад. ин ҷасорат буд ё ин ки шумо мехостед исбот кунед ки бо ин мубориза бурдан мешавад? пеш аз ин ки ман бо ин бадрафториҳо ҷанг эълон кардам, як духтар буд ба номи Шаҳло, насабаш ёдам нест. он кас омаданд ба озодӣ муроҷиат карданд ва гуфтанд ки мо мехоҳем як мактуб ба раиси шаҳр фиристем дар бораи ҳамин бадрафториҳо дар кӯча аз тарафи мардҳо
ва ман вақте ҳамроҳаш гузориш кардам фаҳмидам ки бисёр чунин ҳолатҳое будааст ва ҳатто онҳо ҳолатҳоеро мегуфтанд ки ман ҳеҷ тасаввур намекардам. Масалан гуфт ки ман ҳомила будам ва як марде омад мана бағал кард. Мара гуфт ба оғӯш гирифт. Ман ҳайрон мешудам. Масалан чӣ тавр як зани ҳомиларо мебинӣ ва меравӣ масалан ё гап мепартоӣ ё ба оғӯш мегирӣ. Як корҳои масалан ки ҳеҷ дар зеҳнам набуд. Ҳарчанд масалан пеш аз ин буданд гапҳое ки масалан мегузарӣ як кас гап мепартояд, як кас як чиз мегӯяд, аммо баъд аз ин гузоришҳо ман фаҳмидам ки ин воқеан як мушкили ҷиддӣ аст ки хонумҳо масалан наметавонанд баъд аз соати 6 берун бароянд, наметавонанд чизе ки худашон мехоҳанд ҳамун либосро пӯшанд, барое ки метарсанд ки ҳоле ман агар як либоси каме урёнтар пӯшам ҳатман ба бадрафторӣ рӯбарӯ мешавам, ҳатман таҳқир мешавам. Ва баъд аз ин вақте ман ҳам тарафи кор мерафтам як рӯзе кормандони худи шумо рӯбарӯ шуд? Бале. Кормандони бинои Ваҳдат ки онҷо кор мекардан, сохтмон мерафт он вақт. Аз тарафи онҳо ин воқеан таҳшат буд. Вақте маро медиданд шурӯъ кардан ба ҳар гапҳои бисёр бад гуфтан. Масалан чӣ гӯям, гапҳое мегуфтанд ки ман ҳоли ҳатто ба назарам шарм медорам. Масалан агар ба ин чӣ гӯям, агар ин тавр монем шад чӣ тавр мешад? Як гапҳои безеб ва гуфтанд як касаш мегуфт ки чӣ бошад таги куртааш? ҳамин чизҳо ман доштам мегузаштам. Ман гуфтам чикор кунам? Суханон аз мардони тоҷик? Аз мардони тоҷик буд ва марде ҳам буд ки ҳатто 60 сола буд ки бо он ҷавонҳо механдид. Вақте онҳо ҳар гапе мегуфтанд он механдид ва манам маҷбур шудам. Ман хостам аввал видео гирам, аммо саросема ки будам кушодам ва аввал акс гирифтам. Чандто акс саросема гирифтам. Вақте дидан ки ман акс гирифтам, чанд нафараш рафтам ва як нафараш гӯё ки ҷуръат кард ва гуфт ки биё бигир ва мехост ки ҳатто ҳолоти ҷинсиша нишон бидиҳад ки аксбардорӣ кун, чӣ кор карда метавонӣ. Ин чиз маро бисёр асабонӣ кард ва аз як тараф асабоният як тараф бисёр як ҳолати баде доштам. Ман худама бад дидам. Ман гуфтам яъне чӣ, ман чӣ кор кардам ки бояд инҳо ҳамин тавр бо ман рафтор кунанд? Маъзарат мехоҳам гапи шуморо буридам. Ин боис сабаби асосӣ шуд ки ҷанг эълон кард? Бале, ва ман сари ҳамун қаҳр рафтам, гуфтам не бояд ин кор ҳамин ҷо намонад, ин бояд расонаӣ шавад, бояд ба мақомот расонам. Ва як чизе ки ман ҳеҷ интизор надоштам, вақте ман рафтам шӯъбаи милисия, унҷо медонед ба нигаҳбонаш аввал гуфтам ки ҳамин хел ҳолат шудааст, ман бояд равам назди касе дароям ва муроҷиат кунам, ариза нависам. Ва медонед чӣ мегӯяд? Хай як либоси соз пӯшед охир. Ман гуфтам яъне чӣ? Ман ба ҳамун либосе ки рафтам ба ҳамун рафтам. гуфтам хуб хай комплимент кардам. Ман гуфтам вақте шуморо ҳақорат мекунанд комплимент аст. Гуфтам ин таҳқир буд, ин комплимент набуд. Комплимент вақте мегӯям о бисёр духтари зебо ҳастӣ, ин комплимент аст. Лекин вақте ин гуна ҳарфҳои бад мезананд, ин комплимент нест. Хулоса даромадам, онҳо ҳам бисёр чӣ нашуданд, таваҷҷӯҳи хосе накарданд. ва баъде ки мо гирифтем дар озодӣ нашр кардем, худи фардо ба ман аз амун шуъба занг заданд, гуфтанд ки соати 7 буд, 7 саҳар буд, ба ман гуфтанд биёед шумо назди кохи Ваҳдат ва мо бояд равем ҳамун одамое ки шуморо таҳқир карданд бояд шиносоӣ кунем. Рафтем унҷа. ҳамун нафаре ки рӯяш дар акс омада буд, дигарҳо вақте гурехтанд фақат аз пушташон буданд ва он корманди пулис мегӯяд ки мо ки фақат як нафарашро аксашро дорем, мо дигарҳоро наметавонем пайдо кардан. Ман гуфтам шумо ҳамун як нафаре ки аксашро дорем ҳамуна пайдо кунед, гуфтам дар 5 дақиқа дигарҳоро ҷамъ мекунад мебиёрад. Гуфтам марди инҳо, гуфтам то ҳамун ҷое аст ки инҳо бояд духтара таҳқир кунанд. Гуфтам аз ин беш нест, гуфтам мутмаин бошед. хандиданд, рафтан ҳамун нафара пайдо карданд ва ҳамин тавр ҳам шуд ки баъд аз 10 дақиқа ҳамаи ҳамун 6 нафари дигаре омаданд ва аввал гуфтанд ки не мо ҳеҷ чизе нагуфтем ва баъдтар
خب اقرار شدن که بله خب گفتیم به عقلی کردیم و این و اون و اونها حقوق شناس هم داشتن، ادوکات داشتن همراه خودشون، الکی همون صاحب در یک وقتی کوتو یک گرات هم الکی همون صاحب کاری که مثلا به تعمیر همون بنا مشغول بود ادوکات گرفته است، نمیدونم شاید ادوکات خود شرکت بود و اونم اومد میگه خیلی ببخشید، میگه هیچ گپ ندارد، میشود که میگه جوان هستن، گفتن شما باید ببخشید. من گفتم یعنی چی؟ من باید برای چی ببخشم؟ گفتم من ببخشم که اینها فردا روند یک کسی دیگر همین خیلی تحقیر کنند، برای که به نظر من هر تحقیر و هر بدرفتاری و هر چیزی که میشود این از بی‌جزایی است. یعنی مردم مطمئن هستن که هیچ جزایی نمیگیرن برای همین و هر طوری که دلشون خواست همون طور رفتار میکنند، ولی هنگامی که میدونن که بله همین کاری ما جزا دارد، همون وقت میتوانن که دوباره تکرار نکنن همین کارها را. و حتی به من ادوکاتشون مثال آورد که مثلا ببینید سرور دولت ما چقدر آدم‌ها را بخشید. من گفتم ببخشید، گفتم من حالا سرور دولت نیستم، وقتی سرور دولت شدم بعد فکر میکنم که ببخشم یا نبخشم. حالا گفتم باید جزاشون بگیرن هر طوری که قانون میخواد، گفتم همون طور باید جزاشون بگیرن و اونها هم جریمه شدند. نمیدونم 6 نشان دهنده گفتند و از همون معاشی که اونها میگیرند با حجم 350 سومانی هر یکشون جریمه شده بودند و فکر کردم که من یک کاری کردم که بسیار خوب بود که جزا گرفتند. کاری خوب کرده. این به نظرم این 6 نفر چند نفری بودن؟ 6 یا 5 نفر؟ 6 نفر بودن. دیگر لحظه که یگان گپی زیادتی با یگان بونه گپ زنن فکر میکنن که 350 سومون این گپی من ارزش دارد یا اینکه نه. از این حالت شما برای خود چی برداشتید؟ برداشت من از این حالت همین بود که یعنی می شود با این کارها مبارزه برد و حتی با این مشکل نه، با هر مشکلی دیگری هم ما روبرو می شود همین طریق، مثلا طریق رسانه ها، طریق مراجعت به مقامات مبارزه برد. و یک برداشت دیگر هم این بود که بعد از این وقتی مثلا دخترها حتی عکس می گرفتند و ما می دیدیم مثلا عکس های اونها که در همون سایت های خودی وزارت کارهای داخلی نشر می شد که پس از بدرفتاری مثلا جزا گرفتم، من بسیار خرسند شدم و فکر کردم که بسیار خوب است، یعنی مردم الکی می توانند که از حقوقشان حمایت کنند، دخترها می توانند که دیگر آزاد بیرون برایند و فکر کردم که بعد از همون مثلا دخترها حال پیش از این من چندین واقعه ها رو میشناختم که حتی مثلا وقتی دختر با چنین حالت ها رو برو می شود، حتی از طرف خود خانوادهش چی می شود، چی میگن، عیبدار میکننش، میگن نه نباید پس از ساعت 6 بیرون میبر اومدی یا نباید مثلا همینطور یک لباس میپوشیدی. اما پس از این من این پیام همین بود که دخترها آزاد هستند، در یک دولت دنیوی زندگی میکنند، دموکراتی زندگی میکنند و باید حقشون را طلب کنند. در ما حق طلبی بسیار کم دیده میشود، واقعا در ما فقط بیشتر شکرانه میکنند به همون هر چیزی که هست و هر چیزی هم که میشن میگن خیلی تقدیر همین بوده است، خیلی همین بوده است، نه باید یک کس امروز مرا تحقیر میکرد. و بعد از این وقتی دیدم که بسیار دخترها هم دست به کار شدن، بسیار می نوشتن دربارش، فکر کردم که می شود مبارزه بردن هم با این مشکل و هم با مشکلات دیگری که ما در جامعه داریم. امروز باعث خوشحالی است که همین چیز به نظر کمتر می رسد در شهر دوشنبه و نصیب کرده باشد عموما تا رفت دیگر گم شود. نصیب. افسانه، تمنیاتی شما با دختران جوانی روزنامه‌نگار؟ آرزوی من این است که دخترهای روزنامه‌نگار، جوانانی که تازه به روزنامه‌نگاری وارد میشوند بسیار جسور باشند، اعتماد به نفس داشته باشند و هیچ وقت فکر نکنند که من این کار رو کرده نمیتوانم یا که من از کسی کمتر هستم. همیشه باید با همون جسارت، با همون اعتماد به نفس پیش روند و هر مشکل، هر چیزی که داشتند اول باید
ҳуқуқҳои худашонро бидонанд, чун хабарнигаро бештар дар бораи ҳуқуқҳои мардум гап мезананд ва камтар дар бораи ҳуқуқҳои худашон фикр мекунанд ва аввал бояд ҳуқуқҳои худашонро ҳимоя кунанд ва баъдтар раванд ба ҳуқуқҳои хонумҳои дигарро ҳимоят кунанд. Намедунам, фикр мекунам ки то он вақте ки худашон ҳамун эътимод ба нафсу ҳамун ҷасоратро надошта бошанд, онҳо наметавонанд як каси дигарро мутмаин созанд ки ӯ бояд ҷасур бошад ва ӯ бояд эътимод ба нафс дошта бошад. дар фарҷоми подкасти имрӯза Афсона, мо ба шумо мегӯем сипос ки ташриф овардед ва дар подкасти мо имрӯз яъне ки будед ва суҳбат кардем. ташаккури зиёд ба шумо ҳам ташаккур ки даъват кардед. дӯстон, ёдрас мешавем ки подкаст дар доираи лоиҳаи IWPR таҳия шудааст. ҳадафи лоиҳа баланд бардоштани зарфияти насли нав, таҳлилгарон ва рӯзноманигорон аст ки таҳлили босифат ва дастрасро ба ниҳодҳои давлатӣ ва Осиёи марказӣ пешниҳод мекунанд. муҳтавои подкаст назар ва дидгоҳи танҳо ба яъне ки муаллифон марбут буда метавонад ба мавқеи IWPR мухолифат дошта бошад. дӯстони азиз, худ ва наздикони худро эҳтиёт кунед. хайр.